24 Ramchandra kat ni Bising ko solar Mast light runa pagi tini juda hati amsai te lamobupra rokno guri naikha 24 Ramchandra kat ni Brahmana MLA Ranjit logi Tongkhe trendani officer te solar kainai agency ni adongrok solar Mast light suknai 40 feet eba 13 meters pula stebo atawo thai a solar Mast light kaijak nai Tini kaina jagani geotagging khlaijak paikya mobile Ramchandra kat assembly constituency ni kubangma hati Chwngsasa light ni pohor angnai hinei saka borom gana MLA Ranjit pura bazar paikya am purano kariba Rotnpur bazar go naikha ekete kubangma 8ta Ramchandra kat assembly constituency 8ta jaga Mast solar light kebajangnai abo nini 36 foot kusuknai ka tolani baikai tolani je foundation baikai abo 40 foot rahai rok kusuknai angkai Chini Ramchandra gato जों गोबांमा हातिओ गुरि नायखा हाईवे बो गुरि नायखा एका जेखने नांगो अब स्टेप बाय स्टेप फाइ जों Mast solar light ओ आगरतलाव जे कुसुक खाइ रिजागमा हाय Chini Ramchandra kat बो गोबांमा बाजार तै हाईवे लामा किनारको जों खेपना बागे तिनाय दङ तिनि अर बरम गनांगो अफिसार थाइका तापर नि एजेंसी थाइका बर गट नायतिका एका बर अर खेपा फैनाय तै Chini बाजार कमिटि तावर क्लाब नि सेक्रेटारि जतन जों तनवि चहर नालिका अमो कसार बो जागा दिनानि ओ जागा जों तिनि अर जिउटेकिं खारिका एका मो ब्लेकेन जों खातुंगो जे Chini कामियाम सैबो ताबो Chwngsasa उंसिनाय पखरनि ओ फाइसक फैनाय एका आबोनि बागैनो जों नायो जे कामियाम सैबो तिरक खाय कायसे सिकोन मिकोन मिनि एको सहर उंथांटन मिनि हिल सिटी उंथांटन जोंमो नायो तिरक खाय Chini आमपुरा ओ जे हाति रतनपुर हाति तै बर मैदान हाति तै Chini इनको सनखला रगनो खबु गोबां हाति रगनो जों नायथखाय तिसानान बागै ताबो या फ्रिडम जतंगो आबोनि बागै ट्रेडारनो आं ब्लेके हामबाय मारो तामन हिंकाय बर और सुबामानि बागै बरनि सहयोगिता बने जों और थेपाय मानखा एबं बरनि जे कॉर्पोरेशन Chini Ramchandra खाय दङ आबोनि बागै जों Ramchandra गातनि लुकुरंनि बखाते बरनो ब्लायखाय हामबाय मारो तामनि हिंकाय बर Chini ओ Ramchandra गातनो Chwngsasa खायै Chwngsasa मोसांनि तिसानानि बागै बर साइतगै दङ तै जों सहयोगिता खाय दङ आबोनि बागै जों Ramchandra गातनि जत बरनो ब्लायखाय फुरजागै बरनो जों हामबाय या